babukeli impucuzeko asindawo ngizolebela ngisho ukuthi ngithe silala la namhlanje nginilethela amaqhawe iqhawe after iqhawe original kaMaskandi ngisacela uintroduce bhuti kubabukeli emakhaya ngibingelele babukeli bonke ababukeli lo bingelela unjoko ihobosha umfana waphansi enkandla emshisayo athi ihobosha ke leli impela baba kaMelo sengangendlu yebo ubaba kaMelo ulethwa yini kwimpucuzeko mase sichazele nangandlela agqoke ngayo ubaba kaMelo letha ukuthi phela ubona mawukhuluma ngomculo kaMaskandi ukhuluma ngathi uqobo ngoba sesicishe silunguzo abantu abacishe bebezinga lapho umculo ngoba isikhathi sikhona emculweni futhi senzo kuhle sibenzela abantu okuhle besijabulela ukukhona konke sikwenzayo so ke njoba sila nje abantu bezile bezekithi bazosibuka futhi basijabulela basithanda abantu kakhulu so nje ubona zilapha nje kukhona thina ke phela sekufika inkunzi mase sekufika inkunzi phela uMaskandi usuphele wonke cha ngibonile cishe kwa stage sisaright basazokwazi abanye abantu ukuperform I know impucuzo ke iyeqinisekisa ukuthi ngoba isukiletha amaqhawe ahlukahlukene so iyeqinisekisa ukuthi iletha uA grade I think it's LK kube kuthiwa ngifundile ngazi ikona lokho aqinisekisa baletha istage esiqine kakhulu lekuyisona esizokwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa ngena abacula ba50 lapha kodwa wonke umuntu uzokwazi ukuthi angene so ke nonjoko namhlanje obe khona nje uyaqinisekisa nanokuthi ke omunye uzoyibuza ukuthi why ngigqoka amagama ile nto kade ngiyibuza ukuthi okay I think this is art akufanani ngena sokusigqoka amabheshu abantu maybe ngafika isikhathi lapha abantu bengasaboni ukuthi kwenzakalani so i-art ke is about creativity ukuthi abantu bebone into ebengayilindele you know ngamaskandi into uqhamuka umuntu ogqoka igawu which means usubona umuntu ozolala yabo so ke it's about that ukuthi abantu we are entertainers we are entertaining the people ngendlela engafani siza ngendlela engafani uzobona sekuningi osazokwenza nje ubone nje I think baningi osubaboni lo behlwe sazokuba kuningi futhi okuningi ukuthi sazobona okuzokushiya umangele lapha ukuthi hayibo cha athi abantu ayifani siyakubona lokho namhlanje futhi ukuphi ushintsho olubonayo olethwe impucuzeko kuMaskandi impucuzeko njengomcimbi omunye obala ngoba ngithi hayi nokuthi omunye I think umcimbi ohamba phambili kuyona yonke ekhona kwempucuzeko ngokweminyaka ukhona mawubala iminyaka oka level lonyaka esugubhayo ukhona so awukho umcimbi usuneminyaka yo11 kungakaze kume kulandelana so yona yodwa kwempucuzeko egubha unyaka wesi11 ungaze kume ilokhu ikhona nje kulandelana so ke lokho khomba ukukhulu nokukhula komcimbi wempucuzeko so siyajabulela ke lokho ukubona ukuthi umcimbi njengami ngoba njengamabhinqi uyakhumbula ukuthi uma umuntu okhulele ekushini umuntu obathathela phansi abantu abamabhinqi kodwa manje mangathi uyangena ku TikTok noma ku Maskandi Maskandi suyinto ephambili ethandwa wonke umuntu siyajabulela ke lokho so le imicimbi eqinisekisayo ukuthi uMaskandi ngempela uthandwa kangaka njengoba babona abantu bengangozulu lapha ngithi mina thina siyi foundation edila nemfundo sifuna ukuletha imfundo kubantu basemakhaya sifuna ukuletha imfundo kubantu abangakwazanga abangalitholi ithuba ungathini kwingane encane esakhula ekhaya noma umlandeli wakho umuntu engalitshela khona nje imfundo nje ngoba kuthiwa imfundo isiqalo sayo yonke into futhi akazokushita akusoze kwaze kwashisa kuyona yonke into yenzayo kuyona yonke yabona nje umkhulu nonjoko la unje kubuye university ethi so baningi futhi uneziqu bhuti anginazo izinto ngaphuphi naye khona kwangiphazamisa kodwa ngikutshela ukuthi ngokutshela ukubaluleka kwemfundo ukuthi like ngino 2 years mina ngisevarsity varsity full hlelo varsity so kubalekile ukufunda kubantu ngempela nanokuthi ke phela mina ngasuke ngayibona indlela yami ukuthi ihamba ngabona washeshe wayibona kodwa nje kubalekile ngoba futhi ukufunda umhlaba nje obunje utshekele khona ekufundeni kuyona yonke into ongayenza umfundo uhamba phambili that is why kunamaqhawe ayikhona ngaphambili kodwa angazange mhlawumbe afike noma ngokomnotho in terms of umnotho angazange afike la kufanele afike khona sifuna ukuletha lo yomnotho thina so imfundo okushintshile eningenza ukuthi uhlakaniphe ubone into eningi ngenye indlela yebo akisho ukuthi abangafundile abahlakaniphile baningi abantu bahlakaniphe ngendlela engafani uhlakanipha komunye kodwa uzohlanjiswa ukuthi ufundile kodwa omunye uzohlakanipha engazangafundi so ke kubalekile ukuthi yonke kodwa ingane ifunde yebo cha niyayibona ukuthi kwimpucuzeko siphetha amaqhawe sisekhona la kwimpucuzeko asindawo siyabonga bhuti siyabonga yebo amen